gibi hala kurdan. Şimdi de fetha gibi hala kurdan. Hem kurdin medyahu key müslemin. Din iman padiman her iştiman. Din iman padiman kurdu Kurdistan. Kesmedi Kurdinlerin, kesmedi Kurdinlerin. Kurd jindirin. Şimdi de fetha gibi hala kurdan. Şimdi de fetha gibi hala kurdan. Ravi Kurd ra bu yeserfi ve şiran. Babı kuyna şimdikin taci cihan. Babı kuyna şimdikin taci cihan. Kesnebi Kurdinlerin, kesnebi Kurdinlerin. Kurd jindirin. Şimdi de fetha gibi hala kurdan. Şimdi de fetha gibi hala kurdan. Kurdinum hep hazır o amadene. Can feda ne can feda, her can feda. Can feda ne can feda, her can feda. ببورن ایوار باش تماشاوانین هیجا امی ایرو وربن دگل خلکه تایبت لسر بیرانینا 100 سالی آباد کرنا نمری گلی کرد شیخ سعید بله نمری گلی کرد شیخ سعید یگو گب سر بلندایی چوبر داری دار بکرنا عثمانیین ترک او کسی بروان بود بر مافی ملت کرده و بر رومتاوی ده تا بگهین جیانک آزاد بله ایرو مربن دوی درباره ده جمال باتا نمر شیخ سعید ماموستا مسلم و هر وها مربن نویسکار سید خان كوريج وإيرو حدو ميباني منو مربن أمي قال لك كيف خوش بن وإيرو أمزان يارين لجم فان هردو كسا جمال باطاوي وجكسين جوجليكولين وبرتوك لسرجياناوي إيرو تشكرنا أمي بوربن بلي هم خير هاتن. سپاس ناف خیره دا قال لك بخير قال لك بخير سرچاوا كك مسلم بتشكي تنكي لابتوب خو بتشكي تداخي نج صورتي تبتشكي بيخو يعني كرن برشاشه ويقول لك باش به اشتر بوس قال لك باش قال لك بخير قال لك بخير هاتنا وتكنا مي كيف خوش من غيرو امبوا وتماشاوانا ربن دقل بيرانينا 6 بوراندنا 6 سال يا السردار بكرنا نمري قال لي كرد شيخ سعيد بلي كك مسلم توك يكش مال باطاوي امي بين باتا قالوا جمال باتا شيخ سعيد تكار هناكي جمر خبد خوياني كرن وتهناكي بقى خبل لسر مال باتا ولسر كاريوا ولسر انا بلي فرمو سپاس یسرا خان بوه امی نها اوی کومه تماشا دکن ام سلاو و رئیس حرمت خو پیشکشی تماشاوان جی دکن دیسا برنامه که اوسا وک پی تی وی و رببری وی خبرکاری وی رجی هم سپاس دارن دست سالا سالوگرا شیخ سعید و رهوالی وی برخوادنا 1925 ام بر وان شهیدان بجن خود توینین و ام دبیجین ام به هر آوایی ریگا کو اول دان پیش و سردا جی بر حتی سیدارا چونه ام جی د سروی اساسی سروی ریچی ام گریدای وان بن و بسوز خود دیسا دوباره دکم برانبر او شهیده خدا بله شیخ سعید افندی جی مالباتی که اولی و پاسنشین وادته او جنوی شیخ علی سبتی پالویه بشاد جسر او که نقشبندی تاریخاتی او شیخ علی سبتی پالویی جی خلیفه مولانا خالد شرازوری الکردیه او جنوی شیخ علی افندیه و تدریسات خوی اساسی جی مدرسه آپ خوی شیخ حسن افندی دا لپالوی دا دیتیه بخو جی پالو دا هاتیه دنیایه و پاشی جبوی خدمت و خدمت گزاری خود باوی شیخ محمود فیضی دا آلیه خنوس داشتو جبونده کل حسار دامان و جبونده کل حسار دا جی او جی تکیه که مدرسه که گلک مزن وکر و دوی آوائی دا جی
خبات خود كل حصار دا دوماند مالباتا شیخ سعید تنانت سه چار بجاره باکوری کردستان دا هنن لدیاربکر پیران مالبات برای شیخ محیدین افندی و شیخ مهدی و شیخ عبدالرحیم دواد دور پیران دا دمان کالی وی شیخ علی سبتی لپالوی دمان و گلک شعسن افندی و هر و بشک مالبات جی پالو دا دمینن و بشک جی لارزورم نفچه خنوسه دا ج گنده کل حصاره و ایری چایری دا دمینن شیخ سلعدین افندی کوروی لایری چایری دا و مالا شیخ علی رضا افندی و شیخ سعید خوشی کل حصاره دا برای شیخ بادین جی جوی داره دا یعنی مالبات و زاروزه چوین لوی داره دا مسکن لوی داره گرتیه دیسا خلیفین شعلی یه پالوی یه شیخ چانه جی بینگول ناف بینگول دا دیمینن گنده چانه دا اوان جی دیسا به شیخ سعید افندی را به هورا تکوشین جی کر و مالباته کی پر به نزیکی هفن شیخ سعید افندی خانم اوی عویل دیا شعلوزه افندی و شیخ سلعدین افندی جی مالباته شیخ چانه کش شیخ احمد افندی چانه نه دیسا شیخ عبدالله ملکان یه مزین گنده ملکان جی نافچه سولاخان باجار بینگوله است گردای بینگوله او جی خلیفه شعلی افندی بون وک ام بجین مالباتی دیسا جهف جنگرتی و داینه و شیخ سعید افندی بخوجی نبیش مالا شیخ ملکانه دیا ویو دیا خالد جبری جی مالباتا ملکانه شيخين كلاخسي هنن والدهر ويدا دجالك او كداجي خليفه شعلي افندي هنن با كالي شيخ سعيد افندي وديسا دبر بنقول داجي قالك شيخ ومشايخ ما قرداين خليفتيا مالا شيخ سعيد افندي وشعلي افندينن دفي ويدا امكارن بكرتاسي جي كرنا مالبات امكارن وصا بنابكن از بخوجي اصلا جي مالبات كان شيخما لا دابينا من كشك الشيخ سعيد افنديه وديسا جواك مقول الشيخ سعيد افندي جي خانم اوي كاش الشيخ احمد افندي ميشانيه دوا ويدا مبونا وقت يك مال باتك بله قالك سباس بله قالك سباس ما كيف خوش من قويرهم هيجي هنا كيدن زانياريان لسر مالباتا وخوشك بيخ يعني كرين بله مهرن جمع مستا سيد خان تبخير هاتي ما مستا سپاس دکم نافخری دابه ایوار باش بو وش بو تماشاوانین پیف تیوی سلاو و رز بو خباتکارین پیف تیوی و سپاس دکم که هون و درفت دان ما ام بکاربن ایرو درباره شهیدین خدا درباره نمر شیخ سعید و حوالین ویدا با از همو شهیدین همو خباتکارین همو شروانین تنگرا 1925 ببیر کنم یاد کنم حرمتن و پیشکش قالك بخير ام كيف خشن بو امدبونا وحرد واغو ايرو بمربن هم بمرن دوي بيرانينا اسد صاليا برانا اسد صاليا لسر داربكرنا نمر الشيخ سعيد بلي امام سيد خان تكارهن كي جمر لسر شورشا 1925 جان باخبغلو بنغهاوي تشاوابو بله yani heke hon piçekiden bedel min baştır dibej berku divê em piçekî behsa rewşa berê şoreşê bikin yani weku hemû temeşewanên me binêrên me dizanin 1922 yani dew çara da li dünyayê herbekî yekemîn derket û 4 sal ajot 1918 da bi navê Mondros mütarekesi Peymanan Mondros navbera Osmaniya û devletên wek İngiltere, Fransa, İtalya û yên din da hat imza kirin. Yani vê şerê da İmparatoriya Osmanî li cem Almana cih girt bû. Alman Osmanî û ten devletên din aliyê din da jî wek hûn zanin yani Britanya mezin İnglistan, Fransa û İtalya û devletên din hebûn û Rusya hebû helbete gava 1917 da li Rusyayê şoreşa Oktobr çêbû Rusya ji herbê xwe vekişand û hemû leşkerên xwe ji paşa vekişandin
beri ku vekşinin yani vekunzanın nabera Rusya, İtalya ve Fransa'yı da peymana Sykes-Picot hat imza kirin. Bi Sykes-Picot'e Kurdistan navbera Kurdistan'a Rojavan û başûr navbera İngiltere, Fransa û Rusya'yı da hat parvekirin. Lê piştî ku Mondros yani hat imza kirin leşkerên İngiliz ketin İstanbul'e kısmeki idara İstanbul ket deste İngiliz'a o valayeke bu ve navberede 1918 Kurda dest be rexistin kirin yani Komela Taliya Kürt İstanbul'e hattı ava kirin hemû malbatın meziniyen Kurdistan teda bun ve ki malbata Cemil Paşa Zadeyan, malbata Bedirxaniyan, malbata Baban, malbata Kure Şeyh Abdülkadir Nehri teda bun. Kurda ji dixwast ku yani ve rewşê da navê Komelê çi bû kek Seyidxan dikare dîsa vegerîne? Komela got ev derbas. Komela Kürt Tealî Cemiyeti dibêjin. Komela rızgariya ancak xelasbûna Kurdistan. Komela Tealîya Kurdistan. Ewa gotê de ala rengîn ala Kurdî hat bicîkirin têde. Van salan da ala rengin tabi hat yani embêjin neqişkirin hat kabul kirin. Berê wê dibêjin ez bar dikim ala rengin Kürt Teavûn Cemiyeti hebû. Kürt Teavûn Cemiyeti da ala rengin berê hatiye tespit kirin û Kürt Tealî Cemiyeti jî ew al kabul kiriye. Kürt Tealî Cemiyeti ne tenê İstanbul li gelek bajarên Kurdistanê da ji komelê ava kirin wekî li Amed, li Harput, li yani Muş dibêjin yani 20 têde tir komel hebûn li hemû Kurdistanê da Kürt Tealî Cemiyeti li wan deran komel yani ava kiribûn. Pişta 1920 da Sevr, Peymana Sevr hat imza kirin. Peymana Sevrê da sê madde hebûn 81, 61, 62, 63 bi wan maddeya da derfet dabû Kurdan ku bikaribin demekî wek otonom xwe idare bikin. Yani eger bikaribin otonom xwe idare bikin, pişta dikarin referandum çêkin û serxwebûna xwe ji îlan bikin. Sevrê da tabii ji bo Ermeniya ji mafê dewlet bûyînê hatibû danîn. Piştran bibînin ku Tirka yani Kuvay Milliye dibêjin. Kuvay Milliye mehnawê Hêzên Millî yên berê Mustafa Kemal li Anadolu'ya da çîbûn rêxistinî bûn. Mustafa Kemal ji hat bi wan ve hereket kir. Ewana li Kurdistanê da propaganda kirin ku ev hemû Kurdistan bidin Ermeniya. İşte Kurdistanê da devleteki Ermeniya were damezrandin. Ermenî werin vira bigirin Kurda qetil bikin û Ermenî Hristiyanın hemû Kurd em birayên bisilmanin propagandayên wisa kirin ji ber wê propagandayê jî Kurd piçekî pasîfman yani ez dixwazim bi sistematik biçim ji ber wê werim ve dire emet ez pir dirêj nekim. Yani wê Sevrê Kurda xwastin ji wê istifade bikin. Yani Şerîf Paşa li Ewropa dest bi xebatên dîplomatîk kir. Kürt Tealî Cemiyeti Şerîf Paşa destek dikir û kumelên rewşenbirên din jî destek didan Şerîf Paşa. O aliyê din da jî devletên îtilaf dibêjin İngiltere, Fransa û İtalya esas xwastin yani bizanibin ku Kurd çi dixwazin. Ew dîtinên Kurda bizanibin binbaşî Noel İngiliz dixwastin bişînin Kurdistanê. Kurdistanê da bi gel ve ba xife biz yani bi derkeve ortaya ku Kurd çi dixwazin. Birayên Bedirxanan Kamran Bedirxan û Celadet Bedirxan û yek ji Kadri Mala Cemil Paşa bi binbaşî Noel ve Hevra çûn Kurdistanê. Çûn aliyê Antep Maraş wan deran da dixwastin nav Kurda da xebat bikin. Li wê demê da
Mustafa Kemal ji Kurdistanê bû yani li Türkiye hatibû Anatolî. Mustafa Kemal bi waliyê Malatyayê leşker şand serwan û ew qewirandin nehiştin yani Kurd ew nav Kurda da xebat bikin. Aliyek da Kurda dixwastin ku yani ji mafên ku Sewrê de hatine danîn ew ji ew mafa istifade bikin. O vekî Kurd vekî xwe yani derkevin holê û mafên ji mafên xwe tê bikoşin û bi navê Kurd biçin nav rexistinê nav peymanê nav netewî da nav civînê nav netewî da biaxivin. Li aliyê din da Tirka Mustafa Kemal û hevalên wî bi her qide lîstin ku Kurd nebin özne yani Kurd ve Kurd dernekevin holê. Mustafa Kemal wî lîstikê pir baş lîst. Ez ê hinek dibêjin ku yani Mustafa Kemal esasî yani dostê Kurda bû dixwast devletekî Kurd û Tirka ava bike piştra guherî tiştê wisa nîne. Mustafa Kemal serê wî da hebû ku devletekî nasyonal ya Tirka ava bike. Yani devletekî millî devletekî netewî ya Tirka ava bike. Ji ber ku gava nû hat Anatolî li koçkiriyê da wê demê Kurdên koçkirî Mustafa Kemal ra name şandin gotin Sewrê da mafên me hatine dayîn û berê peymanekî navbera Kurda û hikûmeta İslamlê de hatibû çêkirin ku otonomî bidin Kurdistanê. Yani peymanekî wisa heye hûn çi dibêjin? Devlet hikûmeta Ankara çi dibêje? Mustafa Kemal li Ankarayê leşkerekî amade kir bi işte Nurettin bi serektiya Nurettin Paşa'yı da şan ser Koçkiriye li Koçkiriye de katliam çekir. 1920 1920'da li Koçkiriye de katliam yani gelkuji çebu yani hevalen Alişer ve demel ve deri çibu yani serek leşker bu Alişer pişraçu dersimi Mustafa Kemal hemû komelên Kurda Kurdistanê çikirin qedexe kirin nuku hat Alman hat Anadolu'ye hemû komelên Kurdistan Kurd Ali cemiyeti qedexe kirin kongre Erzurum'da kongre çekir gelip işte kongre Erzurum'da Kurd bun ne raste kongre Erzurum'da tane yek Kurd heye bi navê yek şeyh heye Şeyh Niyaziyan Şeyh Nazım Erzincanê o yekî Musabek Aktiye Musabek le neçiye kongreyi Musa hemû kesên ku kongreyê dane em bêjin karmendên devleta Türkiye Kurdistanê ne em bêjin waliyê Vanê serek leşkeriya Bitlis'e serek polisin nizanim yani Muşşe'ye karmendin devleti ve ki Kurt çune kongre. Kongre Sivas'e dazı ji tu Kurt'une. Yani be vana yani Kurt'in yani Halit Bek ev tişt ev listik beri famkiriye. Jiber ve Halit Bek dest pê kiriye 1921-22 da yani bihinek hevalên xuva esas yani çend komelên Kurda dîsa hatine cemhev bi navê azadî bi Kurtiyan dibêjin azadî rêxistinekî ava kirin. Em bêser azadî me biaxivin me dixwast belê hîn dixwazin ev pirsê me de nige em pirs bikin işte. Yani bi azadî serhildan dest pê dike ji ber ku gawan behs azadî nekin em nikarin werin serhildanê dixwazî Ratek Muslim ji bafe piştaz azadî berdam bikin. Azadî em hîn vê pirsê işte bikin em dixwazin pişkencem kek Muslim jî em ê dîsê vegerin bate. Tamam. Belê kek Muslim wek em dizanin ala Kurdistanê di 1925 li ser serayê hat hildan bi piştgiriya serokatiya Nemir Şeyh Said her wehal çiyayê Araratê sala 1927
ده هاتلدان احسان نوري باشا نمر ويهلدا وهروها المهابات جي هاتلدان ام دزانن جو قرباني هاتن دانين دبر هلدانا في آلا بيروز ده بلي قالوا هون بشتي باركرنا نمر الشيخ سعيد شهيد كردان چه زور هاتن پیشیاوه و چه زور دید و دوی دمیده و چه باندور الوکر تكارينا كيش مربع آخر السر دم زورا مالباتا ودوي دم جديد وقت مالباتا نمر الشيخ سعيد يعني برسات از باور دكم ده پشتاك و تكچونا رابرين و دردكنا الشيخ سعيد ومالبات چي جيان كريه بلي شو كاريبو بلي ومشيانا فكر دوام بكنشي بلي يعني بيقومان اما حستكن كو هنك دم رابرين دا جباخفن كيك سيد خان ده مجاره کو پیشی راپرین بر بفرایی دست کرد نقطه که کو لکما از حست کم لویجی تمام بکن او یک جی işte دست بکرنا حرکتین ام بیجن ملسیلی مدمیلیو شیخ علی وانا بتلیسه دست بکر دوی اوای دا جی aslında لگرنه کی وک ما مستاد سید خان جانی زمان لگرنه کی کردا دوی قرنه دا بگینن مافین خوا پشنگین کردان مزینن کردان یعنی جه بیشین یکو خوام اخافتنه کی لسر ملت و لسر اخی خوا لگرنه کی وانا هبو دوی لگرنه دا مالبات شیخ سعید جی هر وها دناف وان مالباتنا مالبات کی بو بگومان تکوشینه کو برویجی شیخ عبدالسلام بارزانی دیسا ام دیبینین کو تکیلی نوبر شیخ عبدالسلام بارزانی و مالبات شیخ علی سبتی مالبات شیخ سعید یانجی ام بجه دیسا چه بویه کو شیخ حسن افندی بخوجی دمه که بر ظلم عثمانیه جی وقت محکومی در دوره ده جیان کریه کو نهی دست کرتن و عقبتا شیخ عبدالسلام نمر نهی ام دیوانا دا دیبینین کو دیوی مالباتان دا hem de navberda tekiliye ki hebuya o ne hem jî gerek hebuya ku wek mafê milletê xwe bigihînin çaranûsekê xwe ava bikin û wek milletên alemê ew jî bi cibecî di nav welatê xwe de bigirin malbat yani ez di bawer dikim babet hinek ku kut bibe lê ez ê biçim madem ku pirsek ji Yusraxan hat piştê ku dardakirina Şeyh Saîd Efendî berê ku Şeyh Saîd Efendî were dardakirin برای وی شیخ بهادین اصلا بخو تکیله جی سرالدان نبود او بخو مفتی برای خونیسه بود دم خدا و دنرینا سرالدانی را دام نبود بگل نقاش خو شیخ سعید افندی و حوالی وی اول وگریا دیساج نافچه خو لیل وی دمجی هزین حکومت شیخ بهادین شهید کردن ندگوت yani tu be gunayı yan tu tevlivan tevger jinini te vafayı ki usajı penani yani ambejin duiji afu yani eknekerin yani kuştunavi da halina da şehit kıstan başı tabi idam eda Şeyh Saîd Efendi o biçil heft havalin xwe kahraman lehenk hatin idam kirin او ایدام بوین به گلک اشکی مزن جنابرا گلک کرد و مالبات دا چکر جبر کو بری دم عثمانیه دا جراپرنی کردان هبون لداردا کرن و ایدام تنبو غین استثنایی مثلا جیمنا شیخ عبدالسلام نمر yani ام بجن زیده وسا وک ترکی دبجن toplu yani de vak gel yani komeki da bibin o darva bikin kuştuneki usana veri kurda o rejima yani cembejin iktidar Osmanlıya da çene bu. Ama despeki be evkere despekir yani be Cumhuriyetu Komar Nura despekir beri Şeyh Saîd Efendi Halit Bego Yusuf Ziya o rehavale wana bitlisede hatten قتل کردن پاشی سید عبدالقادر و دکتر فات و شیخ ایب قرجداغی گلک رسپی و رهبرین کردان جه دیاربکر ده بری شیخ سعید وات بون قتل کردن لی یا شیخ سعید وانا وقت 45 به شیخ سعید و 47 و 48 کس
هاتن دار دکرن ده هم آوا ایدا جی ده العزیز ایدا دیسا جی ام بجین وک کرکرنه کی بیریارن او کتاhat داین دار دکرنا وانا چه بو گهنه کاجib به گولیان هاتن کشتن نه جبر وی چی de bejim جبر محکمه کو دادگاه کو هاتı bu dayin ne dadgahı ki hukuki bu yani istiklal mahkeme ve deme ne dadgahı hukuki bu yeko hatı buncu meb'us bu yani meb'us bir yargı parlamentoya Türkiye'de bir yaratı bu dayin meb'us hatın bun heyata ev mahkemeye yek emcere dibejin yedek yani aligar hakim evci hukukçı bu evci parlamenter bu ev tene bas yeki evci niv hukuk nas bu yani dadkirina wana be hukuk nasa ve naat çekirin be guman yekşi Ali Sahipe evci halki kerkuk kurda dena van bir yere istiklalide cigirtiye ko idam wana kıma jiber ku evrevş bu kurda gellek kiran hat o gellek eşeki mezin o birneki mezin çekir o gellek malbatin gellek mezin be mezinin kuman be zaneye kuman be embejin de aliyedin de be khwediman de verda de tirseki çebu de verda khwe kşandın çiya çebu be deste askerana kevin de vanra khwe dur bixin o de ve rewşeda berviçiyava kşandın gelek malbatan o gelek embejin kurt peşmergeye yamjin leşkeri Şeyh Said Efendi o gel malbatı xu gel zaroza çıkı de ve rewşeda beviçiyara vahatın evkirin de pişti da neziki sesed o sesed zedetir meşeki bu bin khatem de bejin bu Rojavaya Kurdistan'a iro da çubun vanara yekji Şeyh Mustafa Eçani bu ev bu xoji de fermandar cephaya çare ya ki Karakoçan Lisar Al-Aziz de biçubana برای ویش حسن افندی چار برار زیوی دوی محکمه bir yara idam hatı budayın o hatı budarda kırın malbatın Şeyh Said Efendi eko ketin dest hatın gırtın eko idam nabun berbe sürgün eva rekırın malbat demek ki pır direş de Aliye Tekirdağ Malkara o Tekirdağ Bacarı Türkiye her dürek velati van bu saray vize emjara dibijin disa gredayı Tekirdağ'a de beşeki malbat de dereda sürgün daman de beşeki wana Malkara daman de Şeyh Çani beşeki wana Antalya Manavgat'ta da sürgün kırın beşeki wana Kütahya sürgün kırın kısmeki wana jil İstanbul sürgün bun malbata melakan her vaha sürgün bu ya Salih Begehine her vaha sürgün bu ya mesela zikte ama bahsevi ama bakın hasadık bege zikte yani günde valiyara nabe valiyarle diken Fat Hasan bidan avan yek aşırda hasibinin kumkoji ki her mezin diser zikte şey bu be hazaran insan hatın katil kırın jinav zikte da de peçare da pişte bir peşar tenkit hareketi ya kırkırın ki mezin de beglerin lice tamamı hatın kırkırın o yeko hatın darda kırın yeko penaber bunu sürgün vaçun yani duvaye ki de hemkarın bejin trajediye ki gelek mezin çebun trajediye ki kuatına ditin de av malbata da ki o des kriye vi hareketi yeko embejin dijivi jibun avanji nasibi xubantışta girtin mesela yekji embejin binbaşı Kasım bu da hatta davi belki deme derecede bahs bikin de gel Cumhuriyet u gel Mustafa Kemal Tevgeriye ya hammi ihaneteki per bütündi da nav her vahi ihanet da bu yeji evji jivi gazabe va judurneket ya belki natiya idam kırın le ev bu xwe ji penaber bu sürgün bu o da aliye kedin da ji embejin hizmeti ku vi kumara kır ev kumar bi xwedî işte yani trajediye wanaji ne durevan trajediye ku eko kahraman bu çune kırına yani meçma bahsa mesele kır yani de her avayida de her cüreyda hukuk nasiha bu ya
دوی مسئله دا یا ام جهان را دنیا را ام بیا دبیجن ام دبیجن کو بیاره کو 1925 دا هاتیه چکرن حقوق ناسی هيا مثلا از دمیناکی که بدم شیخ عبدالقادر چانه هيا او مشکو مگو بسست کس مشورد چنج آلی روجاوا دا بین خطی دا و بیچ بانا دوی او که دا شیخ عبدالقادر جی گلوی گرسی بیچ بانا تی قتل کرن لسر دسماجی سر نماجی تی قتل کرن و زارو کیوی سه زارو کیوی هنن و دایی که به سه زارو قدیمینه و شبیه فرماناوی دیدن دبیجین کو و او دایی به و زارو کنجی هم به سحری واناجی کشتنه بریار کشتنه واناجی دیدن لور از باور دکم لشکره کی دمالبات دوسا تگوتن لشکره کی دبیجه کو yani ev sevîn û zarok û ew jinek kuştina wî ji min zehmet tê diçe ber ew kê dibe ku dîndar jî be ew leşker yani tam ew xwe jî nekiriye dibe jî welahî biryara kuştina û hatiye dayîn eger hûn karin di nobeta me de birevînin ew jinek yê ku coğrafiyê wan dera dizane li ber çemê muradê sê zarokên piçûk dide ser pişta xwe hemeza xwe heta kîriyê dişe ji bavê wî li kîrê li xelkê kîriyê bûye yani di vî halî de bi şev û reş kes neweriye jara derî jî veke ew deverana ji ber ku münasibê ew malbatane mensûbê ew malbatane ji ber vî mensûbiyetî kes nawere ji dibêjî işte ew tehdeyî me jî bibe yani em bijîn wek îro nêzîkî 7-8 kilometre bi jinek bi sê zarokan di wan çaxa de wan çiya û berf û xezebê de direve ber vî zulmê yani ew mînakekî pir küçük bû ku me li ji nav malbatê re got bele yani piştê heta ez viya jî bêjim ku paşê belkî em li ew kê bikin paşê ji Şeyh Elî Rıza Efendî dem artık asayî dibe û efter dikeve û ew vedigerin li ser axa xwe û tên ser axa xwe jî axê wana li wan nadin tiştê ku erdê wana heye tiştekî li ser wana tapû kirdî bû ew hemî devlet dest dane ser û nehêlin jî yani dîsa jî mesela di wan devera da peryodik eskereyî diçe hema yekser davêje ser malbata wana ka çi ta axaftin ka em tiştekî delîlîkê din dest bixin mesela di çanê de karakol ava dikin di navê çanê de di wî demê de yekem car tên çanê de ji Bingolê de cibe ku ji vînekê jî ji li wir çûbûye fexran û çanê de mihengiyek xwe jî heye karakol dadinin û va malbata digin bin psikolojiyekî em bêjim tirsê dixwazin bigirin di çûndina wî Sîwasê çê dibe Sîwas devlet kampekî ava kirin ku piştê darbeyê eskerî û tun tiştekî dernekeve Şeyh Elî Rıza jî digirin dibe Şeyh Elî Rıza wî demê kulê Şeyh Seîd Efendiye emrê wî gelek mezin e di ser hefteye yani savciyê dadgeh jê re dibêje wêdî eskerî dibêje Şeyh Efendî tu zanî me tu çûmaniye vederê dibe bele zanim çûmaniye vederê dibe belkî pekê çûma me tuaniye di mînakekî dide dibe li çiyayê li şêrê ku û em bêjin gayekî kovî bi rastî hev hatine û ji hev şer kirine û bi awayekî dibêjî ga hîsterê xwe dixe şêr lê hîsterê xwe jê dernaxe dibêjî ku eger şêr natiye kuştin ji ber wî dibêjî hûn jî mîna wê gayê kovînin hûn hîsterê xwe ji me dernaxin hûn dibêjin ki ka ruha me de heye an tinene dîsa wê berma derkevin dernekevin ber wî jî dibêjin hûn ne elîmîne ku meselê xwe bi sulhiyete ava bikin çareser bikin hûn kîra dijîtî kirine wek milletekî Tirkiyeyê nav dike hûn xwe jî perîşan kiriye nêrê xwe jî perîşan kirine yani mejiyekî em bêjin însanî deynin ser hiqûqekî ava bike li ser em divî mînakê de dibînin divî bûyerê de em dibînin ku me tirsiya Şeyh Seîd Efendî dilê devletê rejima resmî de derneketiye ji ber wî jî hem bajarê ku hem dostê ku hem milletê ku di nav de bûn em jî ser malbat bixwe bi sistematik zulmekî giran hatiye meşandin kurtasiya ez karim nav بله گلکی سپاس بوده و بازانیاریا
براستي او جان ورحي نتوي جوج بوري وبور ماي بردوام كر سيرفيس ظلم وزورا جوج بسر ومالباتا ودهات وحتانا ومقارن مزبان خو بباريزن وقارن چاندا خو باريزن وقارن ديرو كاملتي كرد ايرو هندريا كنالا بيكتي بير وهن بيشن بلي قال لك سباس ما مستا سيد خان ببوره متسكنا سرخنا ازادي امي فكرن سرخنا ازادي وچاوابو وتكارهنا كشمر سربا خبي وتشبي وندي نمر الشيخ سعيد بفي رخص نرهبو تكار في درباري ده اجمر باخبي بلي فرمو بلي سباس يعني وكيم قلت كافا ادي يعني كرد دنرنكو لإسطنبول نكارن پرتشت بكن جبركو او كمالا تعاليا كرديا إسطنبول جي دبت دو پارچه مخابن الشيخ عبد القادر وهوالن وي جبو كردستان اوتونومي دغازن انجي خبردانه كي الشيخ عبد القادر يا مشهور هاد بجا برايمه بسلمان ها حربي دانه ام ج باش وان نكن او بيچكي ام بجم بوليتيكاي كي نرم دمشنه دغازه بمشنه مالباتن بدرخانيان و جميل پاشا زاديان Celadet Bedirxan be, Kamuran Bedirxan be, Kadri Cemil Paşa be, Ekrem Cemil Paşa be evje serxebun na Kurdistanê di Parîzin xwe ji ew malbata wekî min got ew bi binbaşî Noel va bi hevra tên Kurdistanê yani bi wî awî Kurdistana yani Cemiyeta Tealiya Kurdistan bêhêz dibe bê fonksiyon dibe pir fonksiyona wan wê namîne her çıkaz serildana koçkiri be alîkariya Kürt Tealî Cemiyetî jî dibe lê ew serildan jî sernakeve Halî Cibrîl li Kurdistanê ye yani rewşa Kurdistanê baş dizane Mustafa Kemal û hevalên wî Kurdistanê da çi dikin ewana baş dişopîne yani ew dinêrin Kurd dibînin ku niyeta Mustafa Kemal û hevalên wî tune ku mafê Kurdan yên netewî nas bikin ew bi dest bi xebatê dikin yani hinek dibêjin 1922-21 da xebat dest pê kiriye lê 23 da dibêjin Komela Azadî hatiye damezrandin Yusuf Siyah'e Halit Bege Cibril'e o kesin din yani meşhur tedahene çi yani gava azadi te damezrandin bernama xwe çêdike o desturname xwe çêdike diçe konsolosa Sovyetiyê Erzurumê va daxife yani wan va peywendî datîne ji wan alîkarî dixwaze piştra ku arşîvên Sovyet yani hatin vekirin ji arşîvên Sovyetê da derket tolê ku bernama azadî da serxwebûna Kurdistanê ye azadî Komela Azadî serxwebûna Kurdistan diparêze Şeyh Said ji mirovê Halit Bege Cibril'e eger ez xelet nebim hevlingê hevin an ji Kurxaltiyê hevin diye yani من Kalk Seyid Xan Kurxaltiyê hevin ve Kurxaltiyê Şeyh Said Efendi zavî wî ew binbaşû qasa hevlingê hevin evet o Şeyh Said ji malbatê ji me bîstiye hinek em bêjin belgeya da jî heye navbera Şeyh Said û Halit Bege Cibrîl û Yusuf Siyah yani pir baş bûye hevaltiya wan ya pir baş hebûye Şeyh Said bûye endamê azadî nebûye endamê azadî wî aliyê da yani em bêjin vekirî tiştine lê gava Halit Bege Cibrîl û Yusuf Siyah tên girtin wê demê Şeyh Said û dibêjin 3-4 kes li Şuşarê civînekî çêdikin yani ew civîn pir giring e li ew civînê da gelek yani biryar tên girtin Şeyh Said endam bejî nebejî bi endamên azadiyê va bi em bêjin
dost hevalên azadiyê ve hevra ew civin çêdike û ew civinê da ne tenê endamên azadî ji hemû civatên Kurdistanê yani kesene xwe azadî Robert Olson behsa azadî dike û hinek gelek nivîskarên biyanî jî dikin Kurdê me wek Hasan Hişyar û yên din ji wekî Qadri Cemîl Paşa zê behs dikin azadî rêxistinekî pir profesyonel e yani min gotiye ez dibêjim platformekî netewî ye ya azadiyê da hem rewşenbirên Kurd hene hem serleşkerên Kurd hene serleşkerên ku wê demê Orduya Osmaniyê da serleşkerî kirine wek İhsan Nurî Paşa Ali Rıza birayê Yusuf Ziya û hem melleyên Kurd hene hem şêxên Kurd hene hem giragirên Kurdistanê hene û hem ji insanên şerwan insanên ku nav civatê da qala wan heye behsa wan tê kirin hene mesela wekî yadoyê Dimilî dibêjin yad Mehmud Abbas dibêjin em çewligê da ne ağaya ne şêxe li insanekî ecît e insanekî ku yani nav civatê da ciyê wî heye insanekî wisa ye Sahdin Telhê heye ji ew ji malbata çiye yani Cibriyane lê ne ağaya ne şêxe yani insanên wisa hene wek platformekî netewî ye o wekî Olson dibêje wekî hücre xwe organize kiriye çar pênc kes jêk da û hem Piraniya Kurdistanê da komîteyên wê hene o girtina sebeba girtina Yusuf Ziya û Halit Bek jê ne tenê ew be jî li Sasonê wê demê Devleta Osmanî dixwaze leşkerên subayên efserên Kurda bişine li ser Nastûriya wê demê li wan deran Nastûrî hene dixwaze bişine li ser wan İshak Nurî Paşa û hevalên wî ew naxwazin biçin firar dikin û li wê derê hereketekî dest pê dike tevgerekî dest pê dike Sasonê da ew tevger ser nakeve li ser wê Halit Cibrîl û Yusuf Ziya tên girtin Şex Saîd wekî min got şuşarê civînekî giring çêdibe û ji wê derê biryar tê girtin ku Kurdistanê bigere rewşa Kurdistanê binêre ji wê tê çewligê wekî kek Mamosta Müslüm got li gundê wan civîn çêdikin çewligê çêdikin li dara Eniyê çêdikin gelek çiya çêdikin dîsa yek nîşana peywendiya Şex Saîd û azadî ji ew e ku Şex Saîd gava diçe Licê ji Liceyê ez bawer dikim Şex Mehdî ye Şex Mehdî û Fehmiyê Bilal dişine Diyarbekirê Diyarbekirê da Komîte Azadî heye yani endamên Komîte Azadî ji malbata Cemîl Paşazade ne û Doktor Fuatin dibêje biçin bi wan ve biaxifin ew çi dibêjin em çi bikin yani gava peywendiya Şex Saîd û Azadî nebe çima em mirovên bişne cem Komîteya Azadî ki cem serkarên Azadî ji wê jî tê xuyakirin ku em bêjin peywendiya Şex Saîd û Azadî heye êdin hûn dizanin çawa bû eger hûn bixwazin ez dikarim behsa wê bikim ama pirsê wê din hebin li ser çava em bersî bikin deng nayê ببوره بحث على جي كده ام قال لك سباسيات ما شوانا تبعت كنه وجهدانا وفان قلتنا قلنا بيسن برسوا ام قال لك ام سباسيات كن مو بحث على جي كده البدر كي هاتبو داني قلت بيجي الشيخ عبد الرحيم بيران يك جوان كسين داكت روجافا بقال لك مالباتن كرد ومالباتن جلجي بوان ربون يعني ما او بحب دوره Ez behsa bikim. Yani huzanın bir navê Tirkî me weşandiye tanıkların anlattığıyla Şex Saîd hareketi Kurdiya wê bi gotinên şahîda tevgera Şex Saîd yani ew pirtik çawa hatolê ez behsa bikim. Yani ez bi xwe malbatekî gundî me ne şêxim ne ağa me
yani kek Müslüm dizane yani taybetti منطقه مدا او کسی کو به چیروکن قتلیاما و دمی و به چیروکن قهرمانیا اگیتیا یا دو سعدین ترحی و اندن yani ne hatiye mezinkirin nine yani az be'am min zaruktiyam me به گوتاری کرنوان چیروکا درباز بیا یک یا دویمین لگنده مدا 33 kez hatine kıştın. Yani leşker pişti ku yani serhildan tekçiye leşker hatine gündeme gündiya gotine günde zaza bu günde günde zaza yani çevlik az günde çevligim navi gündeme kırre çevlik pirani zazaya yani kurmancı hanele pirani zazaya yani hatine gün gotine veren çekin xwe bidin emi tiştnekin emi tiştnekin hinekin gündiya baweriya xwe anîne hinek ne anîne yên ku ne anîne reviyane yên ku anîne çune teslim bune çekin xwe dane çekin wan girtine û ewana girtine ku ber bi çewligê bibin rêda hineka bi guleya hineka ji bi xençera yüksek kes kuştuna gündeme da yani tek devamında hamu navi wan hene yani gava jiber ve medest ve ev xabatê kir gava medest ve ev xabatê kir gelek insanên ku yani ev demê da jiyane bi wan vahî pevîn çêkirine o gelek ku ji malbata ji ev malbata ji malbata Şêx Saîd ji malbata Kadri Cemîl Paşa mükessel malbatê var röportaj heypevîn çêkirine 22 heypevîn hene kitabê da ji ew heypevîna jî yek min biraziyê Şêx Şerîf va çêkiriye biraziyê Şêx Şerîf kek Müslüm evê muhakkak dizane bîstên navê wê Burhanettin Bilgin digotin Burhanettin Bilgin va heypevînekî çêkir Burhanettin Bilgin dûr dirêj behsa ew biyarê kir ve ku Mamosta Müslüm ji got piştî serildanê 1926 da dawya 26 da baran Kurd yado û hevalên wî Sahdin Telhî Şeyx Abdurrahim û hevalên wî û çend kesên din û hevalên wan dinirin ku êdî Kurdistanê da man mayîn ne mümkün e ew şarta da biryar digirin ku biçin bin xetê yani ew ji çewligê ji liceyê ji çiyayên Kurdistanê top dibin û li ser Sûrekê li ser Qarajdağê derbaz binê xetê dibin hinek dibêjin 500-600 kes hebû em nav wan da jin hebûn zarok hebûn lê esas şerwan hebûn û nizîk Qarajdağê da yek tiyara Kurda Tirka aniye xwar ji ber ku tiyara hatine ku wan bombardıman bike yek tiyara anine xwar yani ew jî ku tiyara hatine xwar ji xuyayê ew diçin binê xetê û wê demê 1927 da hoybûn têda mezrandin ya do Sahdin Telhî û hinek kesên din dibin endamê hoybûnê ew meseleyekî din e malbata Şêx Saîd nabe endamê hoybûnê ew meseleyekî din e lê wê demê demekî dimînin çend sal şûn va paş fatin yado o komekî 1927-28 da falan tên bawer dikim tên yado li aliyê darînî da tê kuştinê Şeyx Abdurrahim tê dîsa Kurdistanê da gundên Kurdistanê da çiyayên Kurdistanê aliyê Çewlig Licê Palo Qerebegan wan dera da dimîne demekî piştra dîsa çe binê xetê o gava Dêrsim tevgera Dêrsim dest pê dike 1927 da ji bo ku were alîkariya Dêrsimê bi komekî hevalên xwe ve ji dîsa ji binê xetê tê serê xetê û derdora Bîsmilê da hemû tên kuştinê yani nav yek zeviyê da tên şewitandinê bi navê ku hatiye şewitandin yek neviyê Şeyx Abdurrahim Kürtikekî nivîsiye Cemîlê Seyda jî Cemîlê Seyda ji navda bû elbet Cemîlê Seyda ji navda tabii Cemîlê Seyda
بله راست گلکی سپاس سپاسیاتت که سربازان یاره امی انا دیسی بین باتا پرسک هی نظام یعنی که مسلم تبیان ما سید خان به هون برسوی بدن ما مستخناف حاجو رئیس اسلامی مجیره پرس دکه لسر رولا حاجو آقا دی سر هلدانا نمبر شیخ سعید ده او پرساوی تخوازی ده هون الجمعه برسب هبه هون بدن بله ما مسلم برسب بات هبه نظام الجمعه اگر مساعده به از یک دو خالاج سر تشتکو ما مستا سید خان آنی زمان هناك از وان سه مسئله جی از حست کمالک بحثا بکم و سر گردایی بپرسه کوت نهاج من پرس کرج تماشاوان امته از ویاجی بگرم ناوی برسبه ده از بدم نهاج شیخ سعید افندی و دبره ویدا جی هناك تکیلی را بحث کر ما مستا سید خان دوی او كده ام حست کن کو دوی روشیدا دویا فهم بکن نها للشيخ سعيد افندي وتكيليا ويا آزادي يعني آزادي دست بكرنا خبات وتعليا جمعيتي امجن اسطنبولي لغرداي هف بون ودوستاني وتكيلداري ترا هبية بري آزادي ذاتن مج بحثي كر مولانا خالد شهرازي الكردي جي خليفين پر استراتيجيك جناف كردا دابو يك دابو نهر یک دابو شیخ علی افندی سبتی حضرتleri کالی شیخ سعید افندی دابو شیخ عبدالسلام بارزانی و مالا بارزانیان دابو شیخ احمد حفید تا او جغرافیا دیگری برخواه دی چی جغرافیا کردستان سرانسر به دست او مالبات نقشیان هاتیه رکو پکرین پیشت دمی میرا گاوا کو میر کو داسلات بون و نابری وانا و داسلاتی عثمانی دا شرکی چه بو و دوی شهره دا تکچونا وان میرن کردستانه رولا شیخان درکتیه پیش تایبت چی تنانت چیش یکو شیخ نقشبندی بونه او دوری که دا جایی که گتین جی مرابدی که برای دم میرادا جمیرک جمیرتی میردن قبول ندکر yani herkes bir miriti bu yani jim sistema aşirti ji usakarın nav bıkın le şeyh sistema şeyh da tiste ustad ne bu düse aşirci karın jikirde yek malbatı şeyh bin yani o pozisyonda ku ittifaka navberi Kurdan da daha bir les o daha bir germayik tekiliğin haberin dinamikin Kurdan da çevikin o servi esasıcı rekhistin jibune yani raperine Şeyh Abdullah Nehri gredayı bitiştiye ya Şeyh Abdülselam Barzani gredayı bitiştiye ya Şeyh Mahmud Hafid Nemir gredayı bitiştiye yani em divan role ki wana hatta Şeyh Said hatta Seyyid Rıza ji dibejin demdemi Şeyhavu Seyyid abun çima jberku miro begin Kurdan hatibun sürgün kirin o durxistin ji aşiret ve hatibu qut kirin malbat wana ji seranseri dünya ve hatibu belav kirin yine ki wan İstanbul yine ki wan de Yunani girite bun duy demeda yine ki wan coğrafya Arabistan'e bun yani jgin coğrafya Kurdan der xisna dure velat o duvan darada ji خواستیه Osmanlı yani bizim piştevi itaatçıyan خواستنه daslatiye xud ser ve erda ava bikir Şeyh Said bele jiber vi post nişini yapan ne endamı emrahat karim bejin ne endamı azadiye le kurevi Şeyh Ali Rıza ihtimali ki gellik mezin endamı azadiye yani kurevi Şeyh Ali Rıza efendi ihtimali ki pırmezin endamı azadiye Halit Bego Şeyh Said efendi hem şkur khaltiye hebun hem jina Şeyh Said efendi ya duyemin ev ji xuşka Halit Beg bu و خالد بگ جی انسان بله مسلگا و یعنی کاری و عسکری بو و جی مکتبن عشرت مکتبی جرده گوتن دم عثمانیه دا سیاست چی خوند بو آلی عسکری دا جی سپور بو میرالای بو ل عقیده خدا خالد بگ جبری جی خوان تصوف بو اولدار بو و شخصیتی کسیتی که جی اولدار بو yani nako emtişte ku nav dikin ne kesiyeteki seküler bu le ser fikra netevi
لسر فكرة نتوي قال دكتور فؤاد قال سيد عبد القادر قال شيخ سعيد قال يوسف زياد قال حميفان سرگردين كردا بهم آهنگ بون و هم ام بيجن فكرة وانا جد قالك نزاهر بون سيد عبد القادر او نقاشكو كيك سيد خان قروش بحث كر ماموستا يعني عثمانلي بريمي دينن و لبر شوندا جي ام دس جوان نقتين ام جي منا gelin Balkanan, yanjı Yunanan, yan Macaran, yanjı Araban, emji evke kipenekin yani hıyanet eki navnayını kuda dibijim. Emperabın o em çarınusako behevkin. Evnerin de demi avil de hebuye, de demi tehnek direj buye, de evnerin da jî paşka gavavetineki em dibinin Şeyh Ali Rıza Purtukiye kuda bahse vitişte dike dibe ku raperin go bereko em dest per raperin bikin yani pır berewi dibêjî hikûmet ji me xwast hikûmetê ku natu bava kirin ji me xwast çend silah li destê we de heye çi qas em bêjin envanterên mermiyan cepxaneyên eskerî di cem we heye divê wî awî da digom em me fehm kir ku û devlet hêzê me navxweyî beelîme و ام دست خوابم زانیاری بدم پی و سبب دا گوری وی معامله لما بکه یعنی مراپرین نکر باجی و دیسا قدر کردان او ببا و باطبا انکار کرن حتی عینی توندی دیه دا و دولت باطبا سرمه ما وی تهلوکات دید ما حضری خو گوری وی تهلوکی پیش خستن مالا احسان حزرشاه گنده ملکان اصلا ملکان گنده حزرشاه گنده مزین حزرشاه ملکان جیکو شیخ عبدالله ملکان نیه مزین دورجی بیجیه بو و ده حرکت ده جی مالباته که مهم بو ملکان جی حزرشاه مزین تر خویاده که حزرشاه وکم بجین جمار مزینه ملا حسان حزرشاه ده بجه یعنی ملکان احتمال مزرعی که بو یعنی عرض حزرشاه ده بجی مل نها چوا ماموستا سید خان گوت ام بوان چیروکان مزون بونه ملا İhsan emri geleke de Portugal koda Jinifistan diye de beji Halit Bege Cibri dahat melekani o dareki nişan dedin gellik dure günde yani ihtimala pense yani kilometre keci dure günde de be ev bitena ev Şeyh Abdullah'ı ku hatiya darda kırın gel Şeyh Said Efendi ev Şeyh Abdullah duçu bin bir dari daruduniş ama ev tiş bu vek periyodik yani mehana bit دو ماه بید 15 روز جاری کی بید اگر در فتیتنه چونه دوی داره دا نقاش خواه کرنه بس یکی تینا جبو خدمت وانا نزیکی وان سکنی او جید 300 متر ده بشه مال احسان بشه باشه او هر دکان جبو تشتکی ام نهاف عندکن کو اوانا جبو وی مسئله جبو وان روزان پلانه کی کردنه جبو وان تشتان بریاره کی داینه نقاش کی خو پیش خستنه آمده کاری و حضری کی خودیتنه نها هناك راد بن دبجنكو بيشنجي في حركته في بزت نوايا في سرلداني دبجن نه انساني كي سياسه مداربون نه انساني كي امبجن علم سياسته فهم كربانا işte divi navdacı henekan daha peştirdi ben de ben paşvarune şiberku karakteru şahsiyata Şeyh Said Efendi bu oldar bu ya van peyvanra ام بجن دوری روحی دوری کریارن وان شهیدن سرگرتین من شروعات کردن او جمد قهرنا ام دبجن کو او هر مدرسه کی مزن دا مزن بونه او مدرسه تنانت نکو مدرسه ایرونن الاساس مدرسه ایرو ده جی عالم نها دزانن واقعیت چیه لکلیت هاتیه دوان داین او ترسکaya ناخفن لو دمه daha azadane daha ام بجین برفرایی دوان مدرسه دا تدریسات هاتیه داین علم سیاسی هاتیه داین علم فنی هاتیه دیتن علم دینی تئولوژی هاتیه دیتن و در لشکری و عسکری دا جی وک انسان ام بجین مدافع پرورده عسکری نخوازه داوا مالا مصطفی نمر یعنی شیخ احمد برزانی دست به تکوشین کر باشه برزان حمی سر نظامی که عسکری پرورده دیتی بو نه دیتی بو لی بر حقیقتی که مدافع کرد
روحي افكر او حركات شابوسا نابكر نها حركات از برسفا او تماشاوان مجد ناف في مجاردن بدن حركات دمكي پر كرتهات تمراندن جبر وياجي بتمامي كردستان دا تأثير اخو هبو لهفقرتنه كي اساسي شي نبو يعني وكا ما مستا سيد خان قلت لقرخانه گنده تکمانه دا جیوینه که چی بو پاشی هاتم بینگول قاقانی رش باشی چانه و داره هنی و سا بر بجیوین آوا دچون لپیش ویدا مکتوب شیخ سعید افندی دزانن گلک مالبات و خاندان کردان را عشیر کردان را ملاین شیخ کردان را تکیلی دایی بو 1924 دا شیخ سعید گاوا سفر خودی که دوا سفر خوی شام و یمن دیگه دگلک مالبات و تکیلی کریه جی مالبات تا مالا حجو تشتکو کو ام دزانن او جی دهوین دیاربکر دا و بگی هندنا به هفرا و دیاربکر دست بگرتبا و جبر و مردین و عرفای و رحیه دا بچبانا لا او لنک تمام نبویه ارتخ بشکستنا شیخ سعید افندی تمام نبویه یعنی جی هف نگر ناگیشتی نهف دویدا قطبیونی که هیا yani او هز لهب نگیشتیه و پشتا ویجی zaten mesela mara hacud zanın prani vanaji diçin bin khati da diminin işte ki Seyid Khan kek Seyid Khan ko azbiyaji bejim او meşek ku jibo Suriye bu Şeyh Mustafa Efendi çani Şeyh Abdülhamid Şeyh Kelaksi Birarzi Şeyh Şerife Yadim Paşa حسبگان و یه میرن او که یه امبیجن بحثی ویکرد مالا سعدین تلخو یعنی او جیبشه که جبرینه دبیجن جمالا سویر جوانا راجته گوتن لعالی کانی رشه دا دیمینن او بابا بگو کامل بگ جوان را عیدان بونه او جید عینی مالباتنه مالباتن بابا بگو کامل بگوانا ده زکته و ام حید و ام دبیجن دوان را چویه عمر آقای حیدر بی دبیجن او جی بشه که زکتنه ده گله که او که دا مشه که بین خط چه بویا و بین خط دا جی شیخ مصطفی افندی بخود 25 سال مایه کوری که وی لور شیخ نیازی هجی مفتایه و لور چوی سردلوانیا قده ترباوی هجی لعو که دربسیه ده الاساس ما مستعلنه کرد مثلا خیبونه دا جی بله یادیم پاشا او سعدین تلحو ام ویژن او در دوره که بوان را حرکت کرن لسر پشنگتیا حسام نوری و خیبونو گردای راپرینا آگری هاتن چولیگه جارا دویم شیخ عبدالرحیم جی دیویا وایده هاتبو ده آلی که دا حسام نوری وانا لجا آگری دا حرکت تثبیت کرن اوانجی وقت نفسی که دیس عینی سر وی عرده دا تکوشینه که وره بکربانا پیشت تکتانین او که تک شوینا احسان نوری وانا اوان گلی که وانا دیسا دزورن یادیم پاشا نازوره به جنا خود تلی خانم به قهرمان به فدایی وانه ده شر که دمشینه و داوی داجی شهیدی که و دوی او که دا او بخوشی جناوی عول جی کچا سعدین تلحو بویا سعدین تلحو جی معلوماتی که ما بحث کر نافگرانه که او که دا لیادین احتماله که سید خان یادین پاشا احتماله او جی اندام آزادی با جبر کو مناسبت شیخ سعید حرکتی دست به نکرده با او کشانده بود چیا به مسئله که عدلی و بحث کن یعنی نگوتن سیاسی لی احتمال بینگه بی مسئله دا جی به آزادی و حرکت کریه بر بی آوائی یادین پاشا جی به پیش حرکت شیعه اوکی خمناها بکرتاسیونا بله بوره کevlige da az tişbejim kevlige da yadin Sa'din Telhi o asas yani Tayyip Ali endamın azadine tibejin yadin Paşa o Sa'din Telhi veki Kuriye notin azadiye Erzurum'e dibirin Diyarbakır'ı ev şiye da heye yani embejim belgenamaya da heye az eğer tişteytedin tüne ben dixwazim bersiva xunav خان بدم بله بس بده از دوره بتخواست برسه کدن جز بکن مش کدن اره از پک کل کرتی سلاج بو خنا
وقالك زنجين فازان يا انت من الوجه دارتكن وقالك برسن مد جديد هنا برسن گرنگی ام در باز خنافان ام هبدو ناس دکن از سلاوا دکم تبا او جمالباتا حاجو یاد و او جمع باشتر بزانه به لیوان دمن داوی دا به ناو تنر akşam profesörü ki yani asıl Türkiye ile Amerika'da kardı ki evi xebate ki çekir Süryaniye ki Merdin'e dost Hacı Ağa'ya ev biraninin wî hatine weşandin ew ji biraninin xwe da behs dike wekî kek Müslim ji got Şeyh Saîd dixwaze bi Hacı Ağa ve peyvendî dayine Hacı Ağa ji dixwaze were alîkariya tevgera Şeyh Saîd were li ser Diyarbekirê lê ji ber ku tevger zû tek diçe û dikarin Diyarbekir bigirin ew wê derê dimîne edî yani bêdeng dimîne nagêjin hev lê ew plan heye ew Suryaniyê ku em behsê wî dikin lê ew Suryanî tê girtin û li Elazığê da tê dardekirin piştira bi hinceta alîkariya Şeyh Saîd û ew ji hevalê Hacı Ağa'ya li Elazığê tê dardekirin û xwe xunavxa dizane Almanî ki li ser malbata Hacı Ağa xebatekî doktora çêkiriye bira temaşevanê me bizanibin xebatekî pir baş yekî Alman li ser malbata Hacı Ağa çêkiriye kerem ke pirsên xwe gelek spas birastî gelek malbatê xebatkar tiştekî tamam bikin belê ez ê bên bate û ez ê pirsê bikim dikarî diber pirsa xwe jî te ana bersivê jî bide pirsa min jî ew e piştî 100 saliyan li ser şehîdbûna Nemir Şeyh Saîd hetana gora wî nexuyayîm gelo dikare bide xuyanîkin giro ne ferze û em doz bikin gora Şeyh Saîd kanî belê fermo ez ê bersiva te jî bidim Yusra Xan ew mesele ku niha behsa ku yê ku li gel malbata Hecû bi hevra dest yani em bijin tekîldar bûne yê Suryanî li wir em ji bîr nekin ezîdiyên Kurd jî di nav vê raperîn de cih girtine ê ku hatine girtin heye û em wek malbatê dizanin ku ew ezîdiyan jî çend kesê wana de jî hatine îdamkirin yani ew jî nîşan dide ku Şeyh Saîd Efendî di hemî hemahengiyê Kurdistanê ve di aşitane jiyaye û wek netewiyekî Kurd hem Kurdên em bijin di aliyê ol û bawerî wan cuda bît hem jî wek Suryanî wek Ermenî meselekek Seyid Xan behs kir ez dixwazim dusê gotin ji bo wî jî bêjim di ew bûyarê ku navbera Ermen û Tirka da meseleyek ku 1914 da di wir de em dibînin ku Şeyh Saîd Efendî fetvayekî dijî vîya daye gotiye ku kîm vî rewşê da dest dirêjiya malê wana bike canê wana bike rehê wana bike ew gunehkar e ew dibe qatilkar ew dibe diz û gel xwedeyê alemê da wê suçdar be wê gunehkar be yani dijî vî ew kê fetwa daye dîsa em dibînin di rahîbekî Ermeniyan ji Bingolê ji nehiyaya Ewnekê da nameyekî bi hikûmeta İstanbul re kiriye di wî demê da dibêjî ku hinek bûyer çêbûne li ser me da tunditijiyekî heye li ser mal û milkê me da canê me da dibêjî me bi xwe li Şêxê Cebaxçûrê Şeyh Eyb Efendî va girtine ew li me hîmaya dike me diparêze lê dibe ku bûyer wî jî derbas bike ew ji ter nekeve pêşîvan tişta bike em ji hikûmeta İstanbulê daxwaz dikin ku pêşiya vê ew kê bigire pêşiya vî em bêjin qirkirinê bigire em wêya jî dibînin ku zaneyê Kurdan alemê Kurdan Rûspiyên Kurdan û rêveberên Kurdan di vê ewkê da ew miletê ku li Kurdistan da jiye ne Kurd jîn dîn jî ne İslam jî be di heq û hukukê wana ra hurmetkar bûne tekiliyekî başê bûye di nav netewê Kurda jî hem digel Elewiyan hem jî digel Nezîdiyan dostanetî û tekilî çêbûye ji ber vêya jî xwîn tekilî ev bûye xwînê wana jî
ام وقت برين زيدي كارن في تشته بجم بله ما تشوا باش اول دا ما قلت يعني ترسى الشيخ سعيد افنديو او كومار ديارك او جمع زيدا ترد ترسيان وتربه وناجي قبر وناجي قبرستان وناجي حتى نا ديار نكرنا تنا نقبرو او كيوانا بلجين و 1925 جي اشكرا نكرنا يعني تويدا تشبوير حتى نها جريا جشتيرا علامة او بلجيا ناتيا اعلان كرن و بلاف كرن يعني ده هر اويدا دخوازن شيخ سعيد بفشرن چما چون جبركو شيخ سعيد مجيا بير كردايا و ديروكا خو بسر لنگا بگرن شيخ سعيد دسبيكا حركتك النتوي برفرايا بريجي خبطها بويا لا الشيخ سعيد دا وينك منها نافكر حمي جوراين جواكي دا نافي حركة دا جي قرتنا دسبيك كاكو امكارن بيجين حركتكي النتوي بويا دفي روح تركيا كومارا تركيا برانبر انكار كرنو ناسنامه و اولو عرفو عادات كردا دا هاتبو آواكرن شيخ سعيد اعتراضي في تشتيك كربو اعتراضا قانون اساسي 1924 كر او كو امنها بحث دكنكو لوزانيفا هاتيه مساجر كرنو بشتي لوزانيفا جي اولات تينا بس بيا تركايا و داو كده ما جبوي قبرستان و تربه وانا ما دوزكي ليفر فكر وقت درنگا شيخ سعيد افندي ووقت مالباتا ويجي دعوه بو هم وزارة النافقي يعني داخلي هم جي وزارة داده يعني عدالت باقانلغي هر دو جي برسفكي سراراس سرخوا نگرد و برسفكي ندا مالباته و دوی اوائدا خبات دومين ام دبيجين كو اگر د تركيا و الكردان لعفتين لعدالتك نظامك عادلانه تخواستن دسبيكا قاوا يكم اوكو خبرستانا ونعيشين وان سرقرتين كردا حمي يا شيخ سعيد افندي وتشلو عبتا بالوي يكو العزيز عيدان بنا يكو بنا بديو سامان سعيد كردي يكو منا سيد رضا وهوالوي يعني حمي او مزنين كردان ناين دا خبرستان وتربه ونايد داين وناي وكرن جيوانا تسليم مالبات نكن ام تو باوري بواجو نرنه وانا ناكن يسرخان 7 سال سر درباز بويا ام دي صدا خواز دكن ده هر بلاتفورم ده جي ام بحث دكن برا جي كالين من نشانه ما بدن ام بكاربن سر فتحي كي بوين ام بكاربن ياد بكن نكو ام بجين ام نزانن تربه وانا كده او عيبه جي مرواتيه جي حقوق راجي جي دينيات راجي ده هر فكره دا جي او عيبه كي پر مثلا اسكورتاسيون سالارسه قالك سباس ساعات خوش سرفازان يا براسي تشيغو بيتر بالام دكشين زلال بونا زمان كردي بو هر دواره ميباني ما قالك هنا وحتى امشي كي زماني ما جبر چاندا ما عربي زماني عربي قلتني عربي ناب قلتني مثلا چاندا وجه تركي اللي هر زماني وي كردي قالك زلال وقالك خوش وباقجه اتقبل قدامي قلتين كي تركي وناخ الناف زماني قد هر بيجي براستي جيك في خشي دما ببين نقولوا دناب ملتي خد وهن منبن بفي زماني باقج وزلال كردي هن داخبن والسيرفي بيروكا جو هري جرينج براستي جو قالك زانياري الجمعه هن جو هن ملت نبي يستنبوا اجي جرى بشيء از دبيزم ون بدو هبدو وقت ديروكا جو زي بعربي تخناز ما قد بيتسلسل بدو هبدت زماني قالك اسباج بوا بلي ما مست سيد خانه ما بين باتا دما ما دبوره وقالك برسي ما هنا براستي برتوكاتا لسر نمر الشيخ سعيد هي تقارنه كي لسر برتوكا خو باخبه ولسر لهنجيا نمر الشيخ سعيد بو دهندري برتوكيده تجمر باخبه بله سپاس ام هر دو چیز دازدانه یعنی برای او جوره زاننه
yani me her diyajı Tişkiyi zedetir. Zazar kurmancı ere zamanı malbatti zazaya kurmancı durahin bune o ebici nişan dike ku asas yani her Kurd dikare zamanı xud durahin be baş hin be o ser bexebte dikare baş xwebine zimin yani fikrin xwebine zimin bele kitaba yani pırtıka min ve kim got yani jber ku yani ev be ruhiyeta Kurdiyati mezun bun gava ez yani hatım min Avrupa civantiya xwedajim min dixwast ev kesin ku nav şoreşê da bune wê demê da jiyane bi wan ve baxfim lê nebû ez hatım yani Avrupa dura piştî 1993 yani mi dest pê kir hêpevîn çêkirin berê mi lêkolonî li ser tevgera 1925 kir o piştra jî min li ser yado lêkolonîkî çêkir ji ber ku tellî yani ew ê jina yado tellî gundiyê me ye û hem ji aliyê dêva mirovê min dike û em hev du baş nas dikin hemû malbatê em nas dikin û yek pismamê tellî me hev dibêjin gava cara ya gava yado tê kuştinê hem dizanin yado çawa hatiye kuştin berê me nizanî bû yado çawa hatiye kuştin em dizanin ku aliyê dara hênî û lijê navbera dara hênî û lijê da ji aliyê gundiyek wa yani hatiye kuştin o tir bawî jî hemen xuyaya lê dibêjin serê wî jê kirine o birine nişana gelê kesa dane û wenda kirine serê wî devlet serê wî wenda kirine tenê leşa wî derê yani kirin tirb kirine lê niha ciyê ku tellî tirba tellî xuyaye da gundê dara yenî daye yani gundekî dara yenî daye navê gundê niha tam nihatîra min belê got 22 hêpevîn hene yani hinek kesên ku şoreşê da cih girtine hûnkine kesên ku li Elazığê hatine girtin û 6-7 kes sal girtigehê da mane o gundiyên min ku gava gundê me hat şewitandin û ew 33 kes hatin kuştin wê demê zarok bûn yani evana çi dîtine û piştî ku gund hatine şewitandin jiyanekî çawa derbas kirine li ser wê o mesela neviyê Braziyê Şex Şerîf Burhanettin Bilgin wê demê zarok bûye gelekî sala li çiya da maye li gunda da xwe şartiye o tiştê ku yani ew dizane çawa jiye li ser wê ji malbata Şex Saîd kurê Şex Elî Rıza Mehmet Fuat Fırat da hêpevînekî çêkir mamosta Müslüm got mesela Şex yani Mehmet Fuat Fırat ji bavê xwe gudarî kiribû Şex Elî Rıza gudarî kiribû Şex Elî Rıza û gelek hevalên wî Keremê Kol Agasî û gelek kesên din diçin İranê û birayên Şex Saîd diçin İranê İran dixwaze çekê wan ji bistîne navbera wan û İran de şer derdikeve hinek wê derê tên kuştinê û Şex Elî Rıza bi xwe gotiye ku Ermeniyên İranê gelekî alîkariya me kirine ji ber ku wekû mamosta Müslüm got Şex Saîd qirkirina jenosîda Ermeniya da li cem devletê cih negirtiye hem bera jenosîdê derketiye ji ber wê Ermenî dizanin Ermeniyên İranê alîkariya wan kirine li wê derê o min Pervîn Xan heye keça Ekrem Cemîl Paşa wê vahî pevîn heye û derbarê malbata Cemîl Paşa da agahdarê dide Ekrem Cemîl Paşa Kadrî Cemîl Paşa li Sûriyeyê çawa jiyane
خباتوانیا هوی بونه لآلیکا پیوندین وان و مالا حجو و جلادت بدرخان کامران بدرخان وان yani tişten usa hene le yani esas me dixwast li ser neteliga li ser çawayiya li ser naveroka serildanê yani ez gelek sekinim li ser filozofiya serildanê ez sekinim işte ku yani Mamosta Müslüm got ez ji pêra me lê tevgera Şeyh Said dixwazim wî bêjim piştra dîsa pirsên wê hebe kurtî bersî bidim li ser tevgera Şeyh Said pir nîqaşên xelet hatine kirinê îro jî nîqaşên xelet tên kirinê nîqaş yani pir tevlîhevî heye sebebên wê tevlîhevî yek ew e ku li wê demê bi raportên Partiya Komünîsta Tirkiye Komintern hareketa Şeyh Said wek hareketekî paşwerû nîşan daye. Yani li gor Kominternê yani Cumhuriyeta Türkiye pêşwerû ye ji ber ku burjuwaziya Türkiye yani burjuwaziya netewî dixwaze şoreşekî burjuvazî çêke şoreşekî modern çêke ji Türkiye İmparatoriyê bike rêya Cumhuriyetê o hareketa tevgera Şeyh Said tevgerekî şêxan e paşweriyan e o Cumhuriyet kabul nake kanunên yasayên Cumhuriyetê kabul nake ji dijî Cumhuriyetê derdikeve ji ber wê paşwerû ye yani pavê Mamosta Müslüm bawer dikim çend sal min piçûktir e ez ji nesla heftê û heştim em nesla heftê heşt em bi kultura sosyalizmê mezin bûn yani em bi lîteratura sosyalizmê yani lîteratura Marksizm Leninizm em mezin bûn em münaqaşeyên me li ser wê bûn li wê demê Bakurê Kurdistanê da zî ew mesele bi vekirî nihat münaqaşa kirin yani piçek hinekî wan bin tesîra çepên Tirka da man o ji ber wê yani rola Şeyh Said yani pir eşkire me nedît ez neaqî nakim gelekî rexistinên Kurda yani tenê belkî dervê yek tür rexistina rexistinên Kurdan ên din wî aliyê da baş bûn tewra wan baş bû lê pir li ser nesekinin ew qas ehemiyet nedan aliyê sosyolojiyê da Martin van Brunisen wê pir baş yani çîtke xuya dike aliyê sosyolojiyê da wê demê rola şêxa li Kurdistanê pir giring bû wekî Mamosta Müslüm got mîrîtî çûbû walatiyekî çêbûbû ew walatiyê bi Naqşibendiyê hatîbû tijî kirin xwe serokên azadiyê ji vî dîtin yani dîtin ku rola Şeyh Said dikare yani mezin be Şeyh Said dikare rolekî mezin bilîze ji ber wê yani gelek cara bi Şeyh Said vaxifîne o gor sosyolojiya demê gava hareketekî netewî dikare bin serokatiya şêxa da serokatiya mellaya da be ew nayê wê mehnê ku ew hareket paşwerû ye hareketê yani emên Ömer Muxtar ji serokê tevgerekî bû em nabêjin Ömer Muxtar paşwerû ye ama em dibêjin Şeyh Said paşwerû ye min yani ser wî ez sekinim o hinek ji tiştên ku dibên Şeyh Said em bêjin mirovê İngiliza bû İngiliza vê tevgerê destek kir ez li ser wî sekinim uz xuya ye ku yani ew jî heye îro vekirî em dizanin ku li İstanbulê Tirka ajanekî şandiye Cem Abdülkadir Şeyh Abdülkadir jî bi xwe neçûye Şeyh Abdülkadir jî yani hevalên xwe şandine ew heval ji pir paloyiye ew jî ajan bûye yani hem mirovê Şeyh Abdülkadir ajan hem mirovê devleta Türk yani ajanên mîtêne ew devleta Türk gotiye ez İngilizim o ez wekî bi navê İngiliza wera da axivim alîkariya we dikim
بهور آخفینه لی شیخ عبدالقادر آلیکاری قبول نکرنه yani ne gotine tamamen alikariye ve kabul dikin. Ve hene gelikin viskarin Türkiye'nin çepkir hatta insanın davi digotin Şeyh Said işte ajanı İngilizane bir desteka İngiliza ev hareket peşva birine reva birine halbuki tu alaka Şeyh Said o hareketa azadi o hareketa 25 be İngilizler tüne Şeyh Ali Rıza Çiye İstanbul yani Şeyh İstanbul Şeyh Abdülkadir ve Akıfiye yani Şeyh Abdülkadir ra gotiye vere disa jbome serokati bike Şeyh Abdülkadir gotiye biçin Kurdistan'ı Şeyh Said heye ez vera İstanbul'e me bi salane ne çime Kurdistan'ı püvendiyan minu Kurdistan'ı nine yani biçin vek insanın vek Şeyh Said'e ne biçin bira Şeyh Said jbove serokati bike o yani ez min per dixwastim yani dixwazim min dixwast ku peywendiya me ya dîrokî ji hev ney veqetandin ji ber ku dîrok wek zincire tu yek helqa jêkî yani tê veqetandin em îro ji tevgera Kurdistanî ya îro ji em berdewamiya tevgera Şeyh Abdülselam Barzani, Şeyh Mahmud Barzanci, Bedir Khaniya, Şeyh Bedillah Beg, Şeyh Bedillah Nehri, Şeyh Said o der Seyit Rıza em berdewamiya wanın. Min dixwast ku em ew hişa milli, ew bîra milli, bîra netewî, hişmendiya netewî nav ciwana da, nav neslê niha da geç bibe. Yani heneki Kürt mukabın jibo Şeyh Said işte ne baş yani dibejin digotin iroji dibejin le yani ne rastın em dikarin mahkum lisel dadiyeji bisekinin le بله مش قد بيرسي بكم بس تكار درسلي بدي قال لك باش بله نا kek Müslüm bahsavi kir kese ki az nas sıkım yani çen sal berimir yeki Diyarbakır'ı Yusuf yani benave got bave min lüve demi karmen bu o lüve demi got bave min gotiye min saati ki girti bu ev saatin köstek dibejin Türkiye yani usa saatin çi hevun beri برو دکردن چی آخه؟ بله. از ساعتی که نو گرفته بو و از پر به مرقدار بوم از شوم دادیگه من دادیگه از رونشتم گذری. اجبر که به ساعت نو گرفته بو از جار جرا من ساعت تا تماشا دکر. یعنی یک کس در دیگه بر محکمه 3-4 dakikada hem embejin Türkiye Devleti'nin kimlik tespiti yani nasnama van tespit dikir. Türkiye işte Koreki, kendi hatiye dünya hem ifade van digirtin o hem ji bir yer digirtin. 3-4 dakikada hamu xalastı bu. Yani 3-4 dakikada hamu tişt xalastı bu bir yer dağıt girtin bir yere dardakirini dağıt girtin. Na hem dizanin ku Doktor Fuat o yani geli hamu kesin ku ve deri hatine embejin dadigah kirini berxedane yani tükesi ne gotiye es pişmanım tükesi ne gotiye em ne Kürdün em Türk'ün Şeyh Said yani veku emzanın gotiye ez ne seroke ve me ne düye ve tevgir edame ez orta ve tevgir edame o daviye da gotiye ez ne pişmanım ku ji bo millete xo dînê xo têm dardekirinê tornên me brame şermezar nekin. O yani mahkeme da tiştê ku pişmantiya xwe ne aniye zimin tiştê ku yani tiştê red nekirine ne Kurd û Kurdistan red nekirine mafin Kurda red nekirine tiştê yani embejin berxedanê ki makul daya. Hineki wan demin daviye man demin damidan beri da yek rojname wani Türk ku dijmine Kurdane evi nivisi ku got Şeyh Said mahkem dadige da gotiye hakim ra gotiye ka emme
به هورا برخی کی شرزه بکربا کما یعنی اوسا خوازه بیجه که شیخ سعید حکم را گوتیه از پیشمانتیا خو بینم زمین از هر تشت انکار بکم توی من بردی ام هورا بچم برخی کی بخون سرجه بکم بخون yani هزار مخابن همان تشت ifade Abdullah Öcalan da hani. Abdullah Öcalan dibêje Şeyh Said mahkeme da hakim ra wisa gotiye. Ne rastı? Yani gava Kurdeki raba tişte wisa bêje yani be vicdaniye ne rastı? Yani divê em yani Kurd tişten wisa bigrin berçava û be hürmetî nekin yani mezinin xwe Şeyh Said û hemû hevalên wî jê bi serbilindî dadigê da berxwedane û bi serbilindî şeytûne. Yani dîroka Kurd û Kurdistanê de wê navya bimîne pêdarî ew şehîd û li hingê kêşa milletê Kurd bûn ê şoreşa Kurdî bûn belê Şeyh Said bû ê got ala Kurdistanê dema got Ginurdîn Zazad vê çûçik bûn bavê xwe re bûn min keskesorek di 1925 dem dît serserayê hildayê min gotî ev çi gotî ala a rengîn belê mirovê got ala xwe Kurdî got hilde helbet wê ber kêşa milletê xwe de û qurbaniya wê alê wê simbola a pîrozê belê gelekî spas Mamoste Seyidxan got Mamoste Abdibaqî Hüseynî di kontrolê de yê pirsa wî jî heye ji te ez xwazim dûr hecim kek muslim ji ber dema me serketî jî besê pirsê jê jî bi rastî ez xwazim got berdewam bibe gelekî ji ber yani ez bînim bê çiqindî zanyarî li cim we hene û em bi hewceyê wan zanyar yani bi rastî got bê gotin ana belê dibêje jêderê pirtûka Mamoste Seyidxan ji ku ne Pirtûk Diyarbekirê weşanxana Lîs weşand yani hemû hêpevînên ku Pirtûkê de hene esas an zazakî bûn an kurmancî bûn. Yani tu hêpevînekî Tirkî têda tune bû hemû an zazakî çêkiribûn an kurmancî lê weşanxane xwast ku em Tirkî biweşînin. Yani me Tirkî weşand weşanxana Lîs li ser internetê yani herkes yani dikare peyda bike li cem min hene gava hevalên ku derdora min bin ez Almanya dimînim ez dikarim bidim wan lê yedin herkes dikare ji internetê peyda bike internetê da tê firotinê yani Kurtî tiştekî bêjim yani ji ber ku pir binaqaşa li ser hat kirin ew hereket nettewiye dîniye çi ye yani em bêjin savcî dozgerê dehweyê dibêjin ku dibêje ku hinekî wan em bê edeletiyê kirin mihne ji bo xwe hinekî wan gotin li Kurdistanê da zulm û zordarî hene hinekî wan gotin dîn ji dest diçe lê hûn hemû li ser yek tiştê hevkirin hûn hemûya li ser tiştê hevkirin hûn hemûya dixwastin ku devletekî serbixwe ya Kurdistan damezdirinin wek Balkana yani çi dide dibêje wek Balkana wek Bosna wek Hersek wek Bulgaristan wek Yunanistan hûn ji dixwast devletekî Kurdistan ava bikin ji ber wê hûn serî hildanê belê gelekî spas bi rastî ev wekt bêje daxwaza me tevayê xewnê me ne daxwaza bav û kalê me ne got em Kurdistaneke azad bibînin û em bihêvîne em ê ser wê hêviyê jî bimînin belê ez hem cem Mamoste Muslim belkî pirsamî dawî Mamoste Muslim ez gelekî bi spasiya temaşevana te dikin got heta nava ev zêdî dî saeta got mir berdewamin em gelekî spasiya wa dikin û em lêborînê dixwazin got nikarin li ser bersivê hinka jî bisekinin ji bo demê belê her şoreşê menî Kurda me dîtin em dînin got xayîn di nav wa de hene gelo kî xayîn bû di şoreşa Şeyh Saîdê Yusra Xan ez vê bersivê tê bi Kurtî bersiv nayê dayîn li dîsa jî tiştê ku Mamoste Seyidxan anî ziman ez tenik mijar geleke û em di derdorê mijargeriyane heta na ez bêjim tam navê wî jî me nedaye yanî hê jî hinek me dibêjin taybet bi azadî xewanê programekî netewî bû
یان جی مدرن بزتنوایی که مدرن بو دی بینگه وی دا جی بینگه وی نرینی دا جی از دبیجم هیجی او چپکریه کو مبره کو مزه دکر دی سروی مسئله ام مخوش جوی در نخستیه من دی کنفرانسی که دی وها گود اگر خالد بک جبری نباجی و شیخ سعید دیسا عینی دوزه خواه بکربا اگر شیخ سعید نباجی خالد بک جبری دیسا عینی وی دوزه خواه بکربا yani mabeste melvir çiye ne hakiki hatiya ber bi millet vekirin meze Şeyh Mahmud de nemir nefit melik aynı tiştkiriye Şeyh Abdülselam aynı tiştkiriye ku azadi nine yani Şeyh Ahmed Barzani kiriye lur azadi tiniye yani rexistine ki ambejin ve ku çepkire men duxwazin yani modern bikin eğer azadi hebit ke heye bahs dikin ku kongreyi ki wiçe nebuye يكو لآزادي لهفهتنا أوجي مبقو مثلا منا سيد عبد القادر منا خالد باقي جبري سعدين تلحو بحثي كربانا هم إنسان هو ضربه يعني كاركتر نهان نرنك الدين جيام بويستكو أمام محكوم مكتي نرنا الدين چيه بركو حمي بزتنا وين مرة وشنبيرين مين خواب بشفرو ده حسبان دقوتنكو سببكو تكچونا رابرنا شيخ سعيد جي اسلامي اولاوي اسلام بو او بخو شيخ بو جبر او بو دنياوي باشفارو ديت او جرا امبجن اليغري نكر نويا او نرين كيك سيد خان عمر من مسترا بلكي جمازه تترجم بيستيا يا حركته هل النزيك شو صادقوتن يدرجو صادقوتن بله راستي تشتكي جوازه ده هر داوود دمك جيرا بو خاصه خود دورته معناو درما روجاوا مديد kesime ki seküler, demokrata و هزین پیشورو هم بجوک دنیا بحث که لوانا چون یکی لناف داعش در خستن فوندامنتالیست کی yani ne İslamcı am nkarna bile bakın çünkü kıryarın Daesh insanın çünkü yeki Daesh onu kır reis cumhuru dünyavi naskır demek ki kırna bisto yakada ev hezana vantışta dikin kırne nozda u set sala bista da çima vitişte ne dikir enviya gera baş te biginin tekçuna Şeyh Said Necip bu karakter o meziyeti ve baveri o dini ve bu tekçuna وكاك دسبكي دا كاك سيد خان ما مستاني زمان سيكو بيكوت تشاوهاتية داين و باشي دا شفرة بو بشورشا جوت مهي اوكرا روسيا را دا شفرة بو اري داوي دا جيد دا لوزانه دا جو مسيجر بو او روجلاتا نافين دبيا ويدا نظام بكربانا گري كردان هبو دا هر چار پارچه دا جي لي سري نشو اما داويدين دا جيم نسكن يعني حتى يرا اگر كل خو باراستنا بروا برخدانيه خو باراستنا حتى روج ايرانيه او مش مهم بوكو من لسر نرينك سيد خان نكو وقت دجيوي وقت تمام كرنوي من قاصد از بحث لمساله تمام بكم يعني يروجي نرينك خدا ام ترسم بحث سيد شيخ سعيد دكن هيجي عيبه يعني شيخ سعيد حركته اوليبو انا تويبو شيخ سعيد بخو ضربه اوليبو اما كاساتي كي جبخ نصبو ساروكي كنا تويبو بو حركات جي كاتبه ويفهمي بلال طوري بخدتنا يعني او هركس تزانه شيخ سعيد جي تزانه بو مگو ازديه ما اولاوان باوريمان جدابون تنافي حركات دا خو هل كرتن جي كرتن بدلدان شهيدي وانا همان ارمني اسوري سورياني دي عرضه دا احترام كرنا في حركاتنا وكردان بباغان و برعيار و بملابا بشيخان و بدولمند خوبات في حركات و غريدايبو برويا يعني ام دي باراستنا رابرنا شيخ سعيدنا ام جره daha زيادتر هجي درسا جدرخم بگومان او اريشي كول ت سركرن جبو ويدوزي جارنا به دست کرداجی چیده با جارنا امپیاجی نهاجی دیبینن اریشی که از سر وقت مالبات جی اریشی که بوما چه بو وقت یعنی هم بیشتر به نازیا و خود تکیل دار کرده و نزانم جبو فراتون ملت خو و مالبات نافدار کردن همی هات نافات کردن نصر پولی میکی که از دبیجیم لی ام دیبینن کو 1925 ده هبونه
pişte 25 da her çıkas endeme kaybın ne bu neji pişte ko İsa Nuri dest bekriye Şeyh Ali Rıza be aşiretin kara yazıva tekmaneva be birayı ko Şeyh Abdurrahim Şandiye bingole jipera ve biye başı Kurdistan'a şimala vakriye birayı Şeyh Selahaddin o birayı Halit Begi Cibri Hamed Beg be 8 sal zindan çıkışandine Dersim'de de Şeyh Abdurrahim Kastiye bigene havara Dersim'de de revahatine şehit kirin de pişte mesela ya قدپیا ترکیه دا تکیلی حتی داوی لگل فایق بجو رحمتی سعید الچی و هاتیه درست کردن و دستک هاتیه داین حتی ناجی جبو آواکرنا باشور و خباتن ربازا بارزانی ام وک مالباتی ما احترام جره گرتیه و تشتی کوسر شان مکتیه کو مخوش دور نخستیه حرکتی که لی باکور دا دست بکریان روژاوا زاتن ام وک مالبات خوا دیبینن جبر کو مالبات پشتی چون روخاندنا یا da tekçuna raperin bi rojava xwahel girt bi ruha xwe li wir tamam kir divî gel ihtiramê wana kir wana kirin mêvan û nêzîkî 20 sal 30 sal divî endamê vî hereketê di rojava de cibîcî bûne xwênê wana tekîlê hev bûne divî awayî da îro jî em ji bo yekitiyek Kurdan em hes dikin ku Kurd yekitiyekî ava bikin û yek helwest bin malbatê ku negatif em nav îxanetlê nekin em naxwazin nav îxanetlê kin îxanetê ku em li ser Museger me kiriye em nav lê didin hevlingê Şeyh Saîd bixuye Kasım Binbaşî Kasım e zavayê Halit Begi Cibriye ji malbata Cibriye ew jî dema Hemîdiya da binbaşî bûye yani asker bûye hatta ez ba anekdota jî bêjim ka çawa îxanet kiriye mesela Mustafa Kemal Paşa tê Erzurumê Şeyh Ali Rıza Efendi bi nameyekî dişîne dibêje bigînin Halit Beg bira çi dike bira bike nehêle ku binbaşî Kasım û Mustafa Kemal bên cem hev li hev bibînin ew ji ber çi dikin ew Halit Beg jî dizanîbû Şeyh Saîd jî dizanîbû ve binbaşî Kasım tekîlî li gel Mustafa Kemal bide ve hemî tiştek ku bizanîbû jê re pê gotin مخابن او ناوبرجی و دیگره دبیجه ولا خالد بک دبیجه اوک بویه دبیجه غینه ما دیتین شی کرنه Şeyh Saîd pir diqehre dîsa Şeyh Saîd banê Xalit Bek dike dibe artık ji dev ji leşkerî berde û xwe bikşîne nav eşîra xwe were vartoyê em ê dest pê bikin li heta wî demê jî Xalit Bek heta girtine xwe jî asla nayê girtin jî Şeyh Xalit Bek yani Jnav ordu da te girtin yani jnav hükümet de ya ne mesela em aliki bahsa azadi dikin aliki de jem dibijin ser vazife xu bu ya Xalit Bek dibi demeda ser vazife wi da wi hatta jera xebere ki dişine dibije Xalit Bek dibije Kubra Şeyh Saîd jimin bawer be livir hezê min ji Mustafa Kemal zêdetir ji nav ordu da nav leşkerî da از و همی فرماندان می تعیین کرده و گردای منن او خبر او مکتوب گاوا شیخ سعید دشه دشه دقهریه شیخ سعید دبیجه کو او ج فرق ویلیستو کدننه دیسا بر ویدی که و کو دبیجه ام زوتر خوش ناف دولت قطب بکن ام بخار خستن بکن بله شیخ علی رضا افندی د پرتوکی خدا از بی کورتاسی بجم از زانم و وقت گلک درباز کریه بلا تماشاوان من جی ما ببورینن دجي او كذا مكتوب هاتنا نفسنا الشيخ علي رضا بحث وانا ديكا دي بيراني ناخذها كل الشيخ سعيد افندي او جد الرابرين ده دبيجيكم مالباتين قال لك مالباتي كردان جنامج حكومه انقره وريكري الاساس دبنياتا حكومه هبكل gelme danıştandını keçeke yanjı ne deveriku yekser sermede çünkü heza nafkıye men zanıyorum çiçek destemedene çavat ev bigerin ittifak emekine dibi da zede zelal ne bu ev tişçemana da hastıkır despeki da niyet avya bu wana bu gelme danıştandını keçekin le pişte ku ev nameyi ku dibeci liser malbatin kurdan çun mesela yek jiwan mala Seyyid Ali wana bu Şeyh Selim Bahsawi di ki Portugal kuda jbar Şeyh Ali Rıza Bahsawi kiriya artık berahat am karnav lekin müşkule wana gel cumhuriyet şey bu gel komara
او رژیم جه هبو دما سید علی وانا دا شيخ سيد سليم اوكتك يعني نامه رديكه دبجه تو علاقه ما دبي بيارتنه يعني على اساس قال لك مالبات الاستاذ دبجين مكتوب شانديه لا ام ديسا قال فياجي ام نابجين çünkü malbatın mezin bun ihtimala rewşa raperin ne diyar bu o saleki berdevam kır dibe konek direş bi bahinek yek be karar buna be biryar buna cih bi girtana van yakan ji mesela Hüseyin Paşa'ya ev ki Haydarane yani evji mesela Paşi gelek nav رخنه نافقی دا یا گوتیه که من درنگ ما من وقت خود هلوس نگرتیه لی ام دی سوانا ناو اخانت ناو ناکن ام دی بیجین تگیشتینه کی فهم کرن دم فهم کرن دا بونه و وقت مالبات جی مقص جبر کن ناف کرده دا به اتفاقی چینه به و زارو مالبات وانا حتی نهاجی بردامن هنن هنکی گلکی وانا ولد پارزن که امگوی دیرو که اوسا بنن بر خود دینن و نیاری که آوا بکن براستی او مالبات چیز بروحا به تفگری جی ام نعاجبینن و ام اوکشی ناکن بگومان دشمنین کرده ما بحثی وی کردو او بو yani حقوقنا ناصبون او حقوقنا ناسیا خوشی بر دنیا و عالم دا چکرن جبر کو یک روزی کو اعدام بون گلک ام بجن سفارت دنیا لبر بون لا آمده و روزی حاضر بون که سید خان دوان بجار belki ما باشتر جزانه بر جبر چاو دنیا دا حقوق ناسیه کی قرقنه کی پر دجوانه و تراژدی کی پر مزن جم سروا مالباتا دا هم جی همو گلک دا چه بو کارم یا بشه بله گلک سپاس براستی گلک سردم مکتی ما مثل سید خابز دم دقیقه تنی گوتن کی داوی جمت هبت بیشه جبو ام داوی بیدم براستی سردم مکتی yani Lilas Rasul Çancar pırs kiriye Hasan Khairu Khaim bu anna tişteko kek Müslüm got yani az perame Hasan Khairi ji veki benim veki seroke işte Aşra Haydaran Kur Hüseyin Paşa mesela dereng fahm kir yani em nikarim bejim xayin bu evana yek hinek insanın me usa bawer dikirin ku dikarin bi Mustafa Kemal ve anji bi Türka ve li ser esasên wekebiyê û tiştekî çêkin em bêjin hevatinekî çêkin ji ber wê mesela piçekî dereng fahm kir Hasan Hayrî hat dardekirinê û ez new mesela kultura çend pırsatın ev kultura falan aşır xayine filan malbat xayine ve emwe dur kevin yani tü nav tü malbatê da anjı tü aşırı emnikarın be hamuya be hevra ve xayin ilan bikin wan salên 20 salên dawî da be ev edebiyata xayintiye gelek insanên me ya hatin kuştun muxabin ji ber wê ez wê دیتری پر غلط بینیم یعنی تو مالبات تو عشیر به همو خایننن دوام وی کاوام بعثاوی دکن کاوام دبیجن خاین دوام سجار بفکرن پشترا yani ev peyve bigrin de bixu az yani gelek yani spastikim kun bizerfettan mem dikarmun bira qanava ba'sa şeyin bikin jbo men yani hamut tevgerin Kurda embejin pewistin giringin pirozin le tevgera Şeyh Said jiyana meda pirci taybet digre li ser şahsiyata me tesira veya pir mezin bu ya o az her dibejim yani tü tevgeri nettevi ku li ser koka netewîtiyê nesekine li ser dîroka xwe koka dîrokiya xwe nesekine nikare em bêjin serkeve jî nikare ciwatekî bi rêk û pêk ciwatekî adîl ava bike spas dikim û ji bo hemû temaşewarên me hemû kesên ku komentarên xwe pirsên xwe paş dan me û hevalên teknîkê re spas dikim. شو
امجي قالك سباسيا وتكم راسيم قالك كيف خوش بون بأمد بوناوه وام قالك كيف خوش بون بفي زانيارين اي زنجيني جو قال الجموع وقهانتن ما ام دفي رجع تايبته دفي بيراني ناس صاليا نمر الشيخ سعيده ام بجنا خجير طويلا جحمو باكروان كرد وكردستان را يجون جيانا خوا كرن قربان جبو باورين ملتي خوا وجبو رومتي وجبو ازاديا قال خوا براستي وبيراني نيوان دلي مد وبمينن او سمبولا اروني دايل بيشيا نفشين نو بلي تماشاوان نهجا ام قال لك سباسيا وجيت كنقوم مر بردوام ماتا انا وام ليبورني تخازن قوم نكر مسر قال لك برسانجي ام بسكنن جبو دمي وام براسي قال لك كيف خوشن وقال لك سباسيا حد ما يبان ياخذ ما موسى سيد خان ما مستمسكن جو ايرو هم نبان ما بون جو ايرو وخلق ما زنجين كر وخلق كي وبمينا ديروكي روبلين بيتي فيدا لسر بيرانينا نمر شيخ سعيد بلي تماشبانين هجا ام قال لك سباسيا وجيتكن تخلك انه ام بمين بوربين وهم بمين خير وخشيده وقال لك سباس بوما مستعمل